አጪ ያጫሉ እስቲ አድዋ ላንተና ለኦሮሞ ህዝብ ምንድነው ብለው የምታስበው? አድዋና ኦሮሞ ምን እንደሆነ የጣሊያን ጋዜጠኞችን መጠየቅ ነው። የኛ ሀገሮቹን ተዋቸው። እንደሚታወቀው አድዋ ሲነሳ ነፃ ትግል ነበር የሚያስመስሉት። አንድ ለአንድ ማለት የአትሌቲክስ ነበር የሚመስለው ለ100 ዓመት ሲከበር ማለት ነው። እንደኔ ምን ለማለት እንደፈለክ አልገባኝም። አጪ ምን ለማለት ፈልገ ነው? ምን ለማለት ፈልጌ ነው? አድዋ ሲነሳ መነሳት የነበረባቸው ጀግኖች እንደው ለይምሰል ማለት ነው። ለይምሰል ብቻ ነበር ሲነሱ የነበሩት። እዚች አዲስ አበባ ላይ ምናልባትም ከ9 በላይ ሲዳዎች ወይ ሐውልቶች ያስፈልጉ ነበር ብያምናለሁ። እውነት ነው። አዲስ አበባ ወር ፍንፍኔ ላይ አንድችም ለኦሮሞ ልጅ ቆመ ሐውልት የለም ከአጼ ምኒልክ ሐውልት ውጪ ማን ነው እሱን ከሱ ውጪ አንድም ሐውልት አላየንም። ገበዮ ጉርሙ ሐውልት ያስፈልግ ነበር። የነ ባልቻ አባ ነፍሶ ሐውልት ያስፈልግ ነበር። የነ ቁሴዲ ነግዴ ሀብቴ አባ መላ ሐውልት ያስፈልግ ነበር። የነ ራስ አሊ ሐውልት ያስፈልግ ነበር። የነ ገበዮ ጉርሙ ያስፈልግ ነበር። ለምን እንዳል ተሰራ አላውቅም። ምክንያቱም ከ11 የጦር ጄኔራሎች 9ኞቹ ኦሮሞዎች ናቸው እና ከስንት ጄኔራል ነው ያልከኝ? 11 የጦር ጄኔራሎች 9ኞቹ ኦሮሞዎች ናቸው እና የሚገርም ነው። ምናልባት እኛ ወደፊት እንዘክራቸው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ፕራውድ ነው መሆኑ ነው በቅድመ አያቶቼ። ምክንያቱም ረቧቸው አይደለም እዛ ያሉት ጀግንነታቸውን እዛ ይወሰዳቸው። ስለዚህ ሀጪኩ አድዋ ማለት ላንተ ምንድነው? አድዋ ማለት ገበዮ ጉርሙ ነው። አድዋ ማለት ባልቻ አባ ነፍሶ ነው። አድዋ ማለት ሀብቴ አባ መላ ነው። አድዋ ማለት ራስ አሊ ነው። ጣሊያን ማለት የጣሊያን ቀባሪ ገረሱ ዱኪ ነው። የጣሊያን ቀባሪ በላይ ዘለቀ ቂልጡ ነው እና እነዚህን ጀግኖች የማውሳት የማወደስ የትውልድ ግዴታ ነው ብያስ ሀጪኩ አንተ ትክክል ነህ። ግን ደግሞ ይሄ የአድዋ ድልና ጣሊያንን የቀበረው እነኚህ አንተ የጠራሃቸው ጀግኖች ሳይሆኑ አጼ ምኒልክ ነው ብሎ ብዙ ሰውና በሂስትሪ የውሸት ሂስትሪ ጽፉና የውሸት ታሪክ ጽፉ ይታያል። አሁን አንተ እንደምታስበው ግን የኦሮሞ ልጅ ታሪኩን ወር ደግሞ ይሄን ጀግንነቱን አስመልሰዋል ብለህ ታስባለህ? ይሄንን እስቲ አጪ እንትላለን። ኦሮሞ ከዚህ በፊት የተደበቀበትን ታሪክ የተነጠቀውን ታሪክ አግኝቷል ማለት እንችላለን። ዛሬ እያስመለሰ ነው ያለው። የኔ ጄኔሬሽን ግዴታ አለበት። ጀግንነትን አውርሰውናል። እኛም ጀግንነትን ከነሱ ወረስነው ጀግንነትን ለልጅ ልጆቻችን እናወርሳለን። ኦቨርላፕ የሚሆነው ብዙ ጊዜ መሬት ብቻ አይደለም፣ ጀግንነትም ኦቨርላፕ ይሆናል። ስለዚህ መሬት ብቻ አይደለም ጀግንነትም ከትውልድ ወደ ትውልድ ወይ ደግሞ ከዘር ወደ ዘር ይተላለፋል እያልከን ነው አጪ። እንግዲህ ኦሮሞ ብዙ ጊዜ የጀግንነቱ ቦታ እንጂ ሚዲያ ላይ አታገኘውም ብዙ ጊዜ። አሁን ያለው ትውልድ የጀግንነቱን ቦታ የሚዲያውን ቦታ መገኘት አለበት። ምክንያቱም ለቀማተኞች ድል መስጠት የለበትም ብዬ አምናለሁ። ታሪክ ኦቨርላፕ እንዳይሆን እያንዳንዱን ነገር በጥንቃቄ ማስኬድ አለበት። ይሄ ነው። እስቲ ሀጪኩ በመጨረሻም እስቲ ለኦሮሚያ ህዝብና ለኢትዮጵያ ህዝብ መታስተላልፈው ወይ ደግሞ መታስቀምጥልን መልእክት ካለ? በኔ ትውልድ ላለ ከኔ በላይ ያሉትን ኦፍ ገራራት ሙከሙረኒ ይላል ኦሮሞ። በኔ ትውልድ ያሉትን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በኦሮሞ አጥንት የቆመች በኦሮሞ ደም የተጣፈች ናት። ለማንንም አሳልፎ መስጠት የለበትም። ዊነር ነኝ ብሎ ማሰብ አለበት። እንዴት ሀጪኩ እስቲ ግልጽ አድርግልን። ማለት በምን መልኩ ያገባኛል ብሎ ማሰብ አለበት። ከ11 ጄኔራሎች 9 ጄኔራሎች አድዋን ያንበረከኩ አድዋ ላይ ድል የተቀዳጁ 9 ጄኔራሎች ከሆኑ ስለዚህ ይሄ ትውልድ ኢትዮጵያ የኔ ነች ብሎ ማሰብ መቻል Balcha gafa majo Tabayo gafa adwa Garasu poricha taliani ጀግና ነው የሚያውቁ ሀጪኩ አትሴና ነው ዲቢስቴ
seenaa Adawaa atuu mataa keetiin Adawaa dhanuuf. Madaalo minurrumaa dhagganii naltu hudhalte jedhanii kan jiruuf barri darbee kan du'eetta duudhiite jedhanii seenaa ofii himannu malee morminuun mi'uu hin du'e malee. Dhugaadha orminuun himu maaloo 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 bolo 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 tadee yaabachaa koomate biyyoon galabaa miti walirraan tarata. biyyoon galabaa miti ka walirraan xaraganii haceeku atuu jetti biyyoon galabaa miti walirraan xaraganii. Uff. Maaloo 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 boli maaloo 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 geessee 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 lattuu seenaan duute baddu yaabachaa koo dhaloonni si faarsa jedha. Maaloo 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 Biyya dhiigaan suphine biyya dhiigaan suphine biyya lafeen ijaarre kanaaf ciccineen olla akka diinni nu nyaarre kanaaf ciccinee lolla akka diinni gara suuya ilma dhuki ilma walee walisoo gara suuya ilma dhuki ilma walee walisoo Yenga Bashiraan seensa sittan bahe anisoo gara suuya ilma dhuki ilma walee walisoo gara suuya ilma dhuki ilma walee walisoo gara suu ilma dhuki ilma walee walisoo sittan bahe anisoo sodaa'ee nurraan deensa sittan bahe anisoo balaa zallaqaan kaasa dhiira roorroon sarmine balaa zallaqaan kaasa dhiira riinaan sarmine balaa zallaqaan kaasa alagaa garaa gubeen lammii koo garaa raasa goote alagaa garaa gubeen saba koo garaa raasa ijoollee biyya kooti ijoollee jalduu kooti ijoollee salaalee kooti hundumtuu naadoo kooti hundumtuu haadhoo keeti Madaalo minurrumaa gaangeniin nattu hudhalte jedhanii kan jiruuf barri darbee kan du'eetta duudhiite jedhanii seenaa keenya himannu malee orminuun himuu hin du'a malee. seenaa keenya himannu malee orminuun himuu hin du'a malee maaloo wayyoo haceekoo uff. Bolo tadee gara suukoon badde biyyoon galabaa miti walirraan xaraga. No malo geesse lattuu seenaan geesse lattuu seenaan duuteen baddu yaa haceekoo seenaan si yaadatti yoomiyyuu duuteen baddu gara suukoo dhaloonni si faas. Bolo tadee kabayyoo koon badde biyyoon galabaa miti walirraan xaraga. Jolle abdiisaa jirtu abdiisaa hagaa jirtu
جرا كاين بالشاكو فارسا كاين بالشاكو كاسا كوتا بيا سافدولي إساتولا ما نكيرين ففرنجي تولي بيكات أمني ملك التنين نقاما بالشت كاين بالشاكو فارسا كوتا بيا سافدولي إساتولا ما كاين إسا فنفنة كيرين ففرنجي تولي إتلامي أتكو بداي زندق أنكاسا كاين أبديسا كاسا أبديسا آغا كوكاسا كاين أبديسا كاسا إسا مجرى كاين أبديسا كاسا إسا ولقا إسا مجرى دينا بيا ويرارتي هاليلي مكان أوف سوين سافر دينا بيا ويرارتي هاليلي مكان غافا فرنجين قبدي سوفتان الجلابة مالي فنفارسو دي دقودة ساتندته بدالو من الرمان كان جنين نتو لتجدني kan jiruuf barri darbee kan du'e taduu dhiite jedhanii Oromoo seenaa keenya himannu malee ormi nuun himuu hin du'a malee maaloo 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 Bolo tade abdisa kombate biyon galaba miti wali Bolo tade ya hache kombate biyen galaba miti wali ran taragan Cheges Dese natu senandu tembat abdisa ko kalon si farse Tabika Shimallik akawe ofu bidrare faset Shimallik awise ofu bidrare faset Sesaka lawise ofu bidrare faset Isamba kelita ofu bidrare faset Oromo simarse ofu bidrare faset Happy forever Shimallik awise ofu bidrare faset Sesaka lawise ofu bidrare faset Isamba kelita ofu bidrare faset Oromo simarse ofu bidrare faset Kaska Asete que roco, guantari male. Asete que roco, ina hingachi. Asete que roco, asete que roco. Kamiga. No malo, no malo, no malo, no malo, no malo, no malo, no bolo, bolo tade kabayo kombate. Biyon galaba miti wali Tabika كبرت Galatoma baay'een isin jaalladha baay'een isin